pa mawhatala whatu i le maualunga o le ainga o le tua i nei fwoi tai au mātangu fie ia fia le nganga ua tātou toi mō fwoi nei ala o lao ma le nei avano le lei ia o toi moni manuia mai eia le lei lo tō soifua mai fwoi lo mātou malosi whapopo ina pēr ia so fai tau o lo tātou wholaunga ia mala tātou au nanga ia ele ngata le whaatinuina o tātou tiute o tātou whaiwa ia e whape foi le tātou tautua ia te ia malona malo ia alo maia o le amatania fo le tātou por kalama i le amatanga o le neiva yaso tātou tatalo mātou molia le ngang whaaftaita mai a te o le nei tai ao ua o lea ua whapena o na toi momori manuia mai lo mātou wola le malosi ai mai se o lau wha malolonga i o mātou tangata ina ia whatau nuu ina peo mātou tiu te mo mātou whaiwa e tautu ai o e malo malo ia whapea fwoi mala mātou au nanga i le atu nuu mai se o lau e kālesia ia whaaftai lo walo whatu noa whaaftai lo wanga le lei tai lau pui puinga malau leo leonga malau tau singa whaapele pele ia i mātou a matanga le nei vai aso ia a o le aso tāpua i le la fo i tū ia o le tau a fiafi i le fo i tū langi whaafetai te le lava ia o mātou wala au fo i maranga whaalo alo anga pa ia fio mai a mawhutaina o mātou loto pa ia ma whaamanuia ia i mātou ma whaauina i mātou ia mātou talatalanga ina ia sufi fo i le whātua tua o le auso ina ia o mātou ngālu lue puna wai mō lau ngālu e ngā ua wala uina i mātou sau ina i mātou le toto le tamai māmoe tō lau api lau angelu le menei ne iei ui fo le nei mawhtanga i le manuia ma le fia fo i le vi inga ia te oelo mātou wali Iesu o e ala tu ela mātou te talo Amen, amen. Praise the Lord. Ya. Langi satu pese tātou te whaamanui nai pero na suafa pa ia, marona suafa mamalu. Oi so. Pa ole mea. Afio mai o e ngang sa. Afio mai o e ngang pa ia alofa mai. Afio mai wanau matulo tone laufa pai mai fapai se ale au ngale au nga mato te poto ai pe au no ama o e ngai mato te ola Lava malele, alele, o saunga nei, umane, afi, mai leanga ngasa, lau whanau fia, se ale, au ngale, mato te poto ai pe au no ama o e le pongai mato te o lai ya le nei funga i lo mana mai lunga tofa longo malangona umai laua fio
se ale aonga le aonga matou te poto poto a pe au noa ma o e le pongai matou te o lai. Ia, te ilo ia te oe, pe te whamaonia upo nei pese. Au hao salam mo le ata vita. Au noa ma le atua. Leise ka kou. O whekau i eire ka kou whinga unga, ma ka kou ka mo enga, lo ka kou whia kele vavave, ma le whia ka mamai, ma le whia malolosi. Au noa ma le ri. Ia, ua ngau se su me palo kangi lava. Ni se ngau ka kou ma le ka longe kele, ni se me i tonu. Amen. Ele moni mo fa maudi e foi upo sine foi viinga e pe ona langina ni tai au. Mana mia ta tole nganga pa i ole tua. O lana fa tonu tonu, o lana ta inga, o lana fa sino manga. E sao malelei i alenga tailea. O le saunga le mua i o tātou. Amen. Ia vi ia le tua. Excuse me. Ia la mtanga lao nei vai aso. Ia, basi fo il tātou. Fo langu wha au au. Ia wha malosi e ia te oe mai le mua Timoteo. Aron mta upe lua wha upe fitu. Tu se la apostolo Paulo ilona atari whale nganga o Timoteo. Mua Timoteo mta upe lua wha upe fitu wha mailon whaita uina. Na tō fia hau mo le nei mea. O le tā lai ma le apostolo. O le upu moni o te whai atu ai ia ke riso. O te le tala pepelo. O le hao o nu ese i le whātua tua. Amen. Nga tōwhi hau mō le nei mea. O le tālai ma le apostolo. O le upu moni o te whai atu ai ia ke riso. O te le tala pepelo. O le hao o nu ese i le whātua tua. And from the New International Version, 1 Timothy chapter 2, verse 7, it says, "And for this purpose I was appointed a herald and an apostle. I am telling the truth. I am not lying, and a true and faithful teacher of the Gentiles." May the Lord bless the reading of His word. Lau tūla le tautalanga mo tātou rinei tāo. Paul's passion for his purpose. Paul's passion for his purpose. O le loto Paulo mo lona valauina. O le loto Paulo mo lona valauina. Wa ngai atu le savalinga le apostolo Paulo. Anga inu ese pe o lona valau. Makua i mauki ngoa lava e Paulo lona valauina. Tas foi le mea ia mana tua tātou. Ia e mauki ngoa, ia o mauki ngoa. Le mea le wa e arwe fai. Auange e seu masalo i lo valauinga. A fai fo i kako ke masalo salo. Koe ngofo le leila ia ilalo. Ma koe va ai makakalo i le atua. Po o sao le mea le ke faia. Po o sao le mea le ke iai. Na ole si ngā mafu anga e mafu ai o ngā kele ngesele le alu o le au nanga. Ia pe kuka, ia so o le alu o le au nanga. I le kele o whaafela vei o le olanga. Langa lea pe fo linga i this time i ke le kari kongu. O le mea kongu le ke whaia. Pe o le ngā fobi, pe ke le kari kongu. O sa o lau me le whai. A o le anganga lea i le tae a o le nei. E maisa la mtanga ne vai aso. E whamalosia te o le tau tinonga le apostolo Paulo. O le wakusi aku Paulo ia Timoteo. E whamao ngi aku ia. O longa valauinga. And for this purpose, I was appointed. O le wakala ngoar ko inga i longa kari i whaleanga. Auangi whase se inga o i mangaku o kangaka.
Awa o kanga kai ko kele yo kanga kai ngai ko ngiko. Ngala ko faia kala fe mai e le kwori fai Paulo e ka unga ia o se apostolo. We vai ele. O lau fa solo atu tala inga la apostolo a Paulo. O le alava ua fa ingo ina o ia la apostolo wa o le upu apostolo. O tangata a vere fina ngalo le atua. E tala ile fina ngalo le atua. E tala le lei o le mahalo le atua. Ai maua loa la apostolo le kala le aka ala uringa ka korgiko. Sa ka ula e il kaiminga o meu perfeka pepelo. Perfeka kala pepelo ka fa se ka fa le. Maua amakalanga wa convince ai loko isi ka ngaka o le kalesia. Ma pede o la solo muri ai. Ma pede o la fa penga nga au fa ka sei ma le langonga sele. Ma kuskusi lima mai ai la apostolo. O lea la ua tusia tu la apostolo lo na tari I fale nganga o Timoteo. A wa aia Timoteo le kalesia I Efeso. Ma ta ua tu iai. O ia, o lona matua mauti noe lona loto, lona vala uina. E le ngata ua mauti noe lona loto, lona vala uina. Ai makua I fia ilanga mele fai. E ui fa fika uri mawhainga ka. A lea makua I kau kingo le apostolo. Lona matuata lia ina mea uma nga o ia I se wafonga la se o fai kaua kua le ele lua kornito a lona mata upes fulkas fai upe lua ongo e ave malu ia kia e mai o e peru e ilato o au fo ilea o isara eru e ilato o au fo ilea o whanau aper amo e ilato o au fo ilea o au ona e ilato ke riso o te tautala pe I se vale mo siri au mo siri inga ruenga mo to atele I sasaina o tele ona tuina I fale pui wa tu lasi ioti wa tu lima ona sasaina o au e iutaia e tai whanga furu I le iwa o ta wa tu tolu ona sasaina o au I la au wa tu o tasi le whetongia o au I maa wa tu tolu ona malaia fo launga sa o iai wa to le po ma le ao sa o le wasa wa tu lasi o malanga se manu a uleanga I vai tafe se manu a uleanga I e whaumea se manu a uleanga I tangata o lo ulavanu se manu a uleanga I tangata o nu ese se manu a uleanga I le ai se manu a uleanga I le vao se manu a uleanga I le vasa se manu a uleanga I uso pepelo la ria la uria le ngau mai o fasa la laude kala ele se right te ka uai Paulo o le apostolo. A o le wata utino atu apostolo ia Timoteo lona tali. He confess, he testify o ia o le tangata na vala auina ma tō fia le tu whafonga whai le I ana upu. And for this purpose, o langa calling, he knew it very well within his heart na vala auina o ia le atua. A vea fo ila lea ma mea e lui tauina I tato. Ia e mauti noa. Ia e tari tonu. Ia e alu male loto tele. E faise mea ina ua e iloa o lo vala auina lea. O e na vala auina mai le atua I le vala au lea. O le fasini, aisea. Aisea ua fea ua I pe fōringa ua fea ua e Paulo ia mea. Ma koe lau akuri ngei lisi kele. Why did he give the list of problems and tribulation as part of the proof that he was a genuine apostle? Aisea ua linga ngai la ua wapea. Usa le waka uveku Paulo. Ana whapea le mongi ma wha maongi a tia ule ngā ruanga o tuina mai. Se manu wa le vala wona o wha vai ti ngā ma wha whita wino o mai a kia. Ea langa la ua. Wewe mai, e aku lua, aku koru, aku wha, sa e le waa, a wha kia le waa, wha se kangaka, ai lai a lua. I kept on going. He moved on, no matter the situation. O lea kaimia, o lea wewe mai e o ai kangaka o longa nguu, kangaka iu kaia, o unga uso, o ai kangaka, wala ko anga leanga ma whasinga ia, kau ainga ia. He paid the price for the vision. But his
passion enable him to do it. Ka wing fa pe ngalo loko pe fa pe e ka ko ke mangkua ka fa pe nga ka ko loko. If we believe it in our heart, o ka ko vala winga o lo vala winga mai le tua e ke le popole po akala ka nga ka fa ya. E ke le popole po al ke le alama me ka ai ku ke e ke alu. This is a very good challenge. Excellent challenge. Bo ka nga lulu e nga lu nga le tua. Po fele ka le singa ke nga lu ai. La le ministry nga ke nga lu ai. O la fu le to nga o nga ke fa le malo por company fa tonga. A e si le fia mai bo chino. O lo wala wina le. O ke fa vai vai. O ke se ma salo. O ke tau tinga o e lo nga ka. Ma ga ye fa pu nga siska ka nga va pe. Don't doubt your beliefs or believe your doubts. Believe your beliefs and doubt your doubts, but don't doubt your beliefs or believe your doubts. Awa ke masalo salo yo kari kongunga. Awa foi ke kari kongu yo masalo salonga. Masalo salo yo masalo salonga. Aye kari kongu yo kari kongunga. What you believe? Do you really believe that your calling is from God? No le fulfill. Move on. Ile me ngatai le. Ma fatino le me ngatai le ma fai. Vai o le woto e fa makala ko e pau. Ka wa ku ya Timoteo. Me yang ku kupu yang ia. Wa fai mai se ori. O se yu ka ia ka. O se e pelur ka. O ile ka. O fesa we. Ya ka wa o Paulo ele nga ka o ia ole choose. O ia ole lomba. Siki lomba. Ma kwai fa makala ko e Paulo me male me sili le nga fatahua his passion towards his purpose, towards his vision and his dream. O longa loko le lei i le fatau uina o le manu lau ti wa tu ina mai le tu e tono lona loto. O le tō whama mau ma le wha moe na o mai ei o ia le raulang. Ia pe o no tō sila fia. O le upu Paulo sau ma le upu e pelu Paulus. Paulus. O le winga, like titi, small, little. A le upu Saulo, Saulus, Saulus, tele, big, huge, strong. Aina wa whelua ina le tua le soifua o Paulo. Awa o Paulo le ngā whakongu e la uri fwere sau e sai, ako ka lafo le whalipipu, ka ia kare kongu i le maliu mo le tōtu Yesu. Ae wala awa e le tua inga. La sau ma le ingoa Saulo. Ai inga ua wala au e le tua e sau e alwe. A vele tala lei alona malo ingu ese. O nga sui ai le e le tua alona ingoa mai le te le i le raititi. Wa le ko e sau o se kangaka ke le. Vongale bauarunga kau au. Wha moe i wha ilonga. Wha moe ka mau ainga. Wha moe longa kangaka angu. Ai wa sau o ia o se tangata. E wha moe i le tua. Rely on God totally. Or me va ngai ka ngai ka ko. If you know where you are, what you are, le mele ia ki oe. Le aka mai, le ka mau ainga, lo tanga tanu. Lo kulanga i kukongo ngu umangalu. Aua, tātou te wha moe i mena. E wha ngā ina e le atua lo to mai. E wha ngā ina e le atua lo ta mau ainga. E wha ngā ina e le atua lo tanga tanu. Lo lanu, ma le mea o iei au achievements. But aua le e wha moe wha pia. A le ai mea ia, e le a koa lau au nga. Le ai, whemere pese renga ko, le ngā usu ka nge. Without God, ana le se anoa Yehova. A le se anoa Yehova i kokongi a ki kako. We are nothing. E le ise mea ia kako, pe a le iai le atua. Mena e mana i ele pese vunga le akamaki la nga sa. With Christ in my vessel, I can smile at the storm. A iai le atua i lo uloto, o te ata i le wha. A iai Yesu ke riso i lo uloto, o te ata i le wha. Kua i ngā wha la ia. O le wha le ka ukala ia le o le makangi. E wa pe o koe angi mai ia ofa po veo, le ai. O meo makangi fo i o kala ka ngaka e mui, ko mumu fai kio, ma loko le hanga mai aki oe. O ki wha vai vai.
e a fua mo ila le melga o le fa vai vai inga ua tatou mauti noa lo tatou valauina pe o le apostolo anga fa pe wal mo maule a Paulo if the vision and assignments I received were not real ele vai nganu mangwe e ka kulon ka retaliate lo kali lo ye react lo ye e mai ana fa pe le moni ma fa mauni a cha ule ngalu nga wo tu ina mai se manu wa leva lava ona o fa vai vai tinga ma fa fita uli no o mai a cha amen ia to tongi ina le tau o lona vala uina ai o lona loto na unau ma le fia fai mea le lei le tua na ma fai ai o le ia fa tau ina lana ngalu enga malana manu lau ti lana moi mo tinga moi mi tinga malona vala au mai le li e a vea ma va o le tala le lei o le malo le tua inu ese ia Efeso, Filipi, Kolose, Galatia, Koringiko, le mau e kalesia na saula apostolo fatu tu i Asia ititi le ana mafue ona o mai Europa ma sopo ia mai loa vasa ele ngata i Asia o Afrika ia ai mai se ole Pasifika ato nga luenga le apostolo aisia na ia mafia ono sa ia o wa ia mauti noa lona mafuanga lona valauina ma ia ia upulea fayaki mo and for this purpose for me polona tofia hau mole nei mea ole apostolo maleta la il finangalo le tu elo o oyo stangata fa maoni matu mau fa tu pe a fai te ono sa ia fa fita uli male mau tau e sanga i pe ia soma you are a hero of faith pe a fai endure and persevere for all the problems the challenge o lo fatu tu ile aso male aso e ke fa mau ngia foi o lo vala uina e a fu mai le tua pe a ma vai atu tinga ma fa fita uli o e tau fi mau pea i lau au nanga mar fa mau ai a fai angi mele makangi i e ngo foro kalai me kau ai o ma si ia kurolo ni ma mai fai al pese vanga le maria so long farewell ma e fo i lo ainga ka kia i lo mai le ko fi sa fai e lo ala inga le mongi la ia lo vala inga ele se me mo i lo mele fai ai ongo sa ia o afikau ma ongo sa ia kinga e ma vai aku a fama makangi ala ka fi maulo foto tu onga fama ngia ilo la e sa ola valo vala ele ai se makangi ku mau e pe ele a kose ka usanga o saungi lo longa mangi makangi e sau walu a o ela ma o tangata ua tata li tonu lo ta vala uina male fina ngalo le tua i le tofa ma mau i au mai e ma fai ona tatu lai pea ma tu mau i taimi o whaingata. Eiro, it is easy to get excited about a vision, but it is very hard to be faithful. Easy. Whaingo fia kele nga ko kalangoa i le kofa ma mau ma le moe mikinga ma le ke kele o mea kako ke mawhau e. Are whainga kai on kako wha maungi o whakamuinga. Whaingo fia nga whanga e tia oe i le kofa ma mau o wha makalako mere la fai. E lima fo ngā whare wha o se eka fia se furu o le awha uelea. O le e pai e. E le ma whainga e mo. E le whainga e kaungu o se kaungu le. So faithfulness to vision is one of the marks of each legitimacy. Amen. O lo fa maoni le to fa mau ma lo vala wina. O stasi le o fa ailonga o lo ta o fi mau lo fa tu ma lo ta li tonu le tu. You know your vision is from God. When you are still at it once, the storm clears. Amen. E te wha mauni a lava o lau tō wha mau molo wala uina. Nā fua mai le tua. Pe a whai e umatu a wha ma ti ngā.
matangi o le olanga le nei. O lo e tau fi mau pea ma tu mau pea I lo wala uina. Amen. Ko ko fai ka kula ya o le Filipi le mua e feso Filipi mua. E avea ma fa malo si au ya te se furu valu. Filipi mua se furu valu e o lusu lima. O le nei pe fa pe fea e ui lava I tongo fiti uma. Pe fa atanga fai pe fai ma fa maoni o tala ina tu ke riso o le mele o ori ai e moni o te ori ai lava wa o lo ai u le me I lo manuia o no la o to fa tonga ma le fiso ni mai o le anga pa ia o Yesu ke riso e tu sa mo lo fa na una watu mo lo fa moe ina ia o le mai se me e tasi ai o mo tu fa malosi pa pe ono o foi ai le au e fa pe fo ina io no po ina ia vi ia ke riso I lo tino I le ola po le oti a wao lo wola wa ia ke riso lea a lo woti o lo manuia lea a fai o te ola I le tino o le fua lea o la unga aluenga a o te le iloa po le femea o te filifilia a wao o fale tonu I manatu e lua o lo ia te hau le nau ia o walu ia fata si hau ma ke riso o le mea le sili o na le lei peitai ia o tu mau le tino o le mele sili o na o ngā ia te utou ua o mau tino le nei mea o te tu mau tātou te tu mau whātasi foi uma ina ia alu o tou ma ia fia I le whātua that is a challenge mo tātou mo oe ma o I le nei tai au tali tonu I lo wala awina o le wala uina mai le tu aue te masalo yo masalo salonga I mean yo tari tonunga au foi ke kali kongu yo masalo salonga ai kali kongu I le tua ma le wala au lo wolanga wa fuai ona e fa maru sipea ia au e anga I ngā ruenga pe na te lo fale a matanga le nei vai aso a fai sa ka ukupu se masalo salo wa pe ngai lo loko last week ia le wa matala nei vai aso a vai voi ngai ke ka pua I le tua ia au ke ka pua I masalo salo au ke fai masalo salo se mea la ngai le u se mele le u se manguia may the Lord bless your hearts ia fa malo si voi lo loto ele ali I le amatanga o le nei vai aso ia fa pe foi tapu I ngai le lai tu o le vai ta ma fa aftai le fa manatu mai fa aftai le fa malo si mai aftai foi le fa lo to tele mai ma le sanga fai lo mai pe ai matou io matou tali tonu lo matou tali tonu ngai atu ai aua io matou masalo salo I lau wala au io matou wolanga ele ngata I to tonu o lau e kalesia ai fa pe foi le matou au nanga I le malo company ma fa la pul tonga ai mai sole tau singa na io matou ainga ia fa manuia ia la tu uma no matou mafuta le rita au pe au matiu to fe ngai foi malatou mai se a onga nei whanau ia nga le leifa mure lau puinga ia I la tau lunga le awala fa le whainga luenga fa le a onga se ia whai uina le manuia le fia ma le saonga le mu ia fa manuia foi tapo inga nei matua mai mauta malawa pe foi au ona missionario tala ina lo fina ngaloi tawhai fio le Rolani ia mai se ona iuso sa waina ona le mau e winga ia te oe ia matu tala foi wa manuia ia o ona tofi o le tala lele ta I o le nei atu nu I lona ta mau ainga mo lona hatina e ia anga lele mai fa manuia mai I le ngata mo Australia fa pe fo I le lalolangi atoa ia a o ia fo I le nei aso ia anga lele la wo fio I fo fuanga mata fa ta feanga I e o lo anga ia ia I o le nei aso le manuia ma le fia fo I le vi inga ia te oe ono lo suafo Yesu Amen. Yeah.
you.